for next 4th of July, for America's 250th birthday. And the big headline seems to be a UFC fight on the White House lawn. What more are you hearing about those plans? UFC White House suhela kumin July ni li khan US President Donald Trump chuan UFC White House aom tur thu lo sei to a US in Zelena Independence an mu atanga chhiara kumzani samnga atlina champha lomna tur vok veta White House a UFC fight nei tur chungchang po athleng ngei do ne tin UFC President le Donald Trump thian ne bok dana hoi chuan alo sei chiang to ani American rami puiten an lo ti thin to angin nakum July ni li hi American Independence tum zani samngana aro pui taka lomna nei tura arua man nakal me kania UFC White House kotwala UFC in swal mu namam tur po hi American Independence lomna pola nei tura ti hinema se US Independence tum zani samngana alomna tura ruwa man na siam tu te chuan nakum July ya nelawin nakum June thla lo nei masak zok mai ni se ti nan sei ve thung UFC White House om tur polian fans chan khat chuan UFC fighter ten hena tanga an ming chuana autograph baka UFC fighter chen khat tenana thalak na hun rem chang aom thei mel boka UFC ngai ne tu te tan chuan hun nuam tak tura ngai thei ani heng baka hian national mall kata punching bag te khai ni dona khovel mun sang changa UFC fans kal khomten an hlut thlena rinom fighter the fight nei dona an in book na torero American president lo ni to Abraham Lincoln ngai lut na na siam a ming choi nge pho Lincoln Memorial ko ta nei to ani thung dona hai hi shoi to ro puile pastor ni bok American rama mi pui dikne in tluktlana civil rights movement a shoi to lo ni to Martin Luther Jr. Khovel huwa puwa thu soi ro pui bar pol kum ko to tur I have a dream ti thu pui manga thu alo soi to na mun kha an nge nge a engkim hi a nga lel vek to ti la kan soi sual om love amara chun kum lam de thil thleng tur ania hei wang hian heru a man lo na po hi ti danglam le thei chu ani thung han soi kai ta zelila UFC fight ne tur hi White House tual zol tak South Lawn nei tur ati ania UFC fighter te warm up na tur po White House chungat atang ani don hei mei ba ka fight nei main hal moi then khat fighter te le mi puite ril ru chaw phurnan hal ani mela heti ang ro man lo nei a thleng dik vek ani ngat chuan UFC fight nei tur hu hang po an nat zwal pha sa te narinom chong wang tak ta po chuan khovel mun changa fight fans ta ba ka American ram mi puite ril ruwa nga lel na ril ru atua ro khotna om lawa UFC White House hi athleng ani chuan UFC hian tun ai ma hian ngei lut a lo le zolin ari nom le UFC White House ko ta nei tur kan soi ta ga chuan mi puite thin longa engwangin nge khovel ram ro pui America president Donald Trump White House kot nuwa om tura ati tak mai le tin UFC White House chung changa zona po hi zona om theile zona om tak po ania chumi chung changa mi pui zona chana sabar chu inthian thatna wangani tila thodik soya kanin ngai thayang amara chu thodik ti fia tor chuan UFC nei tu pa dana hoitle Donald Trump chung changa hun kal to chanchin kan soi tel ve zo angai thung don UFC hian tundin muna khovel ram sang atangin clear tu makta doi tam tak nei chho mek ma se an bul tana tilam kum sang kha sakwa sam kwa chho vela chuan har sapna an tok chho ve na sa leya politician then khat chuan ar in sual ang maya tharum to na manga mishing in sual tir chu tha telewin US a state chang chuan TVN tura chhuapo an kha pha hial rengani chutiang hun har sakara chuan kum sang ni pakhat arani har choka politician le state then khaten anlom lo tak fight om thin chuan nakin zela ti danglama ti lar chho thaina hun tha aom ringin heti laya boxing manager pakhat tu nuwa UFC nei to panita dana hoile a thian then khate chuan UFC chu an han lei ve roya amar chu kar lawa
dana hoi le atrian UFC le tu te chuan har satna aran tok chho ve ngal UFC fight nei theina turangai casino le hotel lian tam tak chuan UFC fight nei chu an lo phal o zong talo chuta tak chuan Donald Trump aron langta Atlantic City a property sang nei tu pathil ti theile pahosa Donald Trump chuan UFC event am tur chu ngei se ati satle mai anilawa a hotel le casino ngeya thlentir adu tatlat zoka heiwa hian UFC chuan chak zokin ma na chatakin ason ati thayoma heng hi dana hoitle Donald Trump te inkara inthian thatna bultanna angai thai ani dana hoitan chanpui angai laya chanpui tu a thian ta Donald Trump a thai ngai bik lo kumsang ni som paruka Republican National Convention na Donald Trump an presidential campaign ani chumin Donald Trump chu har satna ato laya puitu le tu nu thlenga a thian rin om tak ni ta ti na soya heng hun lai hian Donald Trump hi US president alani lo hun kal zela US president ani ta ka phei chuan US president om to zinga UFC fight amuna en masaber tu chu Donald Trump aloni ta ani UFC fans chuan Octagon sira khovel ram throi tu zinga thil te thai ber mai Donald Trump an UFC amun ngeya en lai kan lo mo to thina ni kha han soi kai chho ta zelila UFC White House lom tur hi fighter tamzo tana inland chak omna tur fight poi mo tak ani dona UFC fighter ta tana lichin chet lak tak changkum kwa to tur he insol mo nom big lom tura inland hi chu fight du cham atling ngei don UFC White House inland thei turangai te zinga tundin muna Irish fighter Conor McGregor aming chu alang sar polania anram Ireland lama presidential election chu tu UFC fighter om to zinga hu hanga berpol Conor McGregor hian UFC White House donti a shed fele White House a fight ne nge adu thu alo soi to Irish fighter tu tu sama dana hoitan McGregor hi fight apathai ani nga chuan American mipui ma American chul suak fighter Michael Chandler le McGregor te inswal kumni ral nuwa kan mu thei ve don ta ngai thei aniang Michael Chandler le McGregor te inswal tur chung chang hi UFC clear thin tu tan chuan thil thar ani lem lo amara chu hliam wangin McGregor hian Michael Chandler hi alo ma chan thai lo to ani kha fighter pani te in ma chan thaile tur chung chang hi siang tak lani lo ma se a thleng ngai ani ngat chuan hun rai tak lo hak to tu Michael Chandler du tu cham fight ani nge yarin oma McGregor na fight nei du tu hun rai tak Conor McGregor fight chaka lo tui hal to Michael Chandler alom pui om view don UFC White House nei tura UFC thlir tu American mipui tam tak anom ngai dona American mipui ten anram fighter te inswal mu an chak ngai don chutiang ang borok chu om tran to ma se tumdin muna UFC White House a inswal tur puanzar alani lawa kan soilan tak McGregor le Michael Chandler te chung chang po kha rin lok thu mai alani ma ni ram mipui ma ngai fight nei chu American fighter te chak barani dona chuti rolin tundin muna American mipa fighter UFC champion title kal lai an omri lo nen UFC White House fight ka ta tel thei tur fighter te prediction nei po a haril le chuti chung chuan fight fans thren kat chuan an chuan vor John sa insol an muchak le ngei na rin oma John spon UFC White House angai ven thule cardian training kalaneya kala retire lawe amaro chu ka fight nei lo tur tu chu dana hoi thu ani ye tin alo soi ve to boga dana hoi chuan fighter din bung chiang lo fo thin John Johnson UFC White House fight anei theina chan chu an niam vio tin alo soi ve thung John si UFC White House om tur wang hian ron led le palta poni se Tom Aspinall na title shot an pek hal chu arin om che lawa tlang taka soi phei chuan John spon Aspinall tum tora ron led hal chu adu kherinari nomlo amero chu Brazilian fighter alo ne to te pubalo turin John Johnson Alex Pereira minghi fight nei pui turin alo lam rivezo to a tun thlengin boruak lian tham ero ala om chhun jam lo ta zel
eng po ni se Johnson sian fight anei le nei lo tur thu hi rin lok har sama se American mi pui ma chop chho tur chuan UFC so nu nei tha le star fighter la le shet lo an mo dona chu tiang ani chuan Colby Covington Sean Strickland Sean O'Malley Corey Sandhagen Paddy Pimlet te ho zinga tu emotal hi chuan UFC White House fight hi an chan ve ari noma chu ti chung chuan tun din na chuan thu chiang tak ala om thailo kan ti to kha eng po thleng thei ala nia ti chung chuan UFC White House American fighter te atam thei ang ber an in lan tura bai se na ero ala sang le